Hi, this is Agayat Launay. Thank you for tuning in. At sabayan tayo ti Ilocano Music at kakasamugit nga sonata ti Ilocano. Thank you for tuning in. Thank you. Bye-bye. Nagkari ka, di ka manglipan, ket ni ayat italimeng ta, di adayo makigasang-gasat, arapa apta ket masagra. Patakit itong palta, apay itan, biyag ko na amwat, at dan sa balin, di taarpat, ay piman pay daytoy puso, anang namnamat ayat mo, ayat, ama nagikulbo. Naupay amin itan nga ar-arapaap ko, kas man nawan servin iti agbyag. Agsangsangit daytoy puso, naladingit daytoy rikna, anya kadi pinagkurangan, apay biyag ko ingkalang na. Patakit itong palta, apay itan, biyag ko na amwak, at dan sa balin, di taarpat, ay piman pay daytoy puso, amang namnamat ayat mo, ayat, ama nagikulbo. Naupay amin itan nga ar-arapaap ko, kas man nawan servin iti agbyag, ay piman panday to'y puso, amang namnamat ayat mo, ayat, ama nagikulbo. Naupay amin itan nga ar-arapaap ko, kas man nawan servin iti agbyag. Agsangsangit daytoy puso, naladingit daytoy rikna, anya kadi tinagkurangan, apay biyag ko ingkalang na, anya kadi pinagkurangan, apay biyag ko ingkalang na.
Malimami iska awan manlat ingka maibaga. Kumusta di mo pa'y kuna ja kumawatan daytoy rikna. Kapu kadi takadwam isuna nagmayat kibinyo adwa. Ngem ituret ko sakit na taawanen tiayan na yata. Nunaragsak kaken kuana anya ngarut palubusan ka. Sapay tamay paay na ti aya akal kali kagumang. Tanu siya iti kunam lipate ko di pa ipinapalabas. Kumusta di mo pa'y kuna ja kumaawatan daytoy rikna. Gapu kadi takadwam isuna nagmayat ibinyo adwa. Ngem ituret ko sakit na taawanen ti ayan na yata. Nunaragsak kaken kuana anya ngarut palubusan ka. Sapay tamay paay nga ti aya akal kali kaguman. Tanu siya iti kunam lipate kun di pa ipinapalabas. Tanu siya iti kunam lipate kun di pa ipinapalabas.